Tuhan ta Yesus Kristus selaku karena perdalanan perpulungan Tuhan bagai perencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sirehenda. Diperhatikan stensilta, bengket kita kubas berita-berita. Si pertama, latihan kor guna Natal Serayan seklasis Brastagi, ikut penora naras ibahan setiap hari Kamis, Jumat 2 kali sada minggu, menakan jam 20 WIB, diharapkan kehadiran Gerina Pertua Diaken Ras Nora Naras, sebab waktu Natal endang gondeher 3 Desember 2022. Si peduakan, mau si peduakan, minggu enda 30 Oktober 2022, ibahan lakon Pridin Belin ras aloken i tengah-tengah gerejanta. Si petulukan, diharapkan man koordinator ras pengurus Seitun, gelah ras-ras ibas PA Seitun, sekaligus kor guna sembara Natal Seitun ibas tanggal 2 Desember 2022. Guna banci korum jumlah peserta minimal 20 kalak. Si pempatkan mankrina singutip diakoni ras bendahara sektor kencadung kegiatan PJJ ibas tahun 2022 enda ngobanci siserahkan presentasi kolekte ras diakoni man bendahara runggun. Si pelimakan mau si pertama, ipasu-pasu me senina turangta Genesa Sembiring Tekang, anggota sektor Korinti, ras Anggreni Brusinu Haji, anggota Runggun Aji Jahe, iba Senin 7 Oktober 2022, jam 14 WIB asaduk seh ngasadung, IGBKP Runggun Aji Jahe. Persikapan Senin 7 Oktober 2022, jam 10 WIB di rumah Kalimbubu Iaji Jahe. Sejenda memonta. Kata penaruh, turang ras senina ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus, sendah diperingati minggu reformasi gereja, singingatkan kita karena perdalinan sejarah gereja, si tetap ipelimbarui Tuhan arah pendahin bapa-bapa gerejanta, gelah kinitikan perpulungan reh dewasana. Arah kebatin enda kita PI persingeti gelah tetap ngit ipake di bata guna maba pembaharuan si bangun kini teken si reh dewasana ibas gerejanta. Mari dage kita pesikap ukurta ngadap mandi bata si mada gereja. Siangkatkan pujin taman Tuhan rende kita nomor 440 Sindekan kari ayat sada ras 2.
Iba segelar di bata Bapa, sir kuasa nandangi kerina donienda. Iba segelar anak-anak Yesus Kristus, takal ni perpulungan, ras iba segelar kesah si badia, si tetap ipermuliakan gerejana. Perkuah hati, ras dami bas Tuhan Bapa, ras ibas Tuhan ta Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, singkawali perberkat ras permulihta, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Berita karena perbahanan rasul-rasul Tuhan, meriahlah ukur kalak bujur, adi keadilan idalan kena, tapi kalak jahat rendele ate. Ada tersurat di baskuan kuanan 20 sada ayat 10:5. Arpalasan kata di bate enda si puji ia alu ngandekan kita mendenta sada siwah dua benakan sada sah telu babai song leader. Pujian man Tuhan si pelimbarui geluh manusia. Di batanta lar ngadi-ngadi ngep-kep dengan pelimbarui gerejana. Gelah reh dewasana kini tekan perpulungan dengan reh sikapna gereja nahkan kelang ate di bata i tengah-tengah doni enda. Pujilah Tuhan sinegu-negu perdalanan gereja. Di batanta kap raja sirdolat, si make anak-anakna ibas pelimbarui kegeluhan gereja.
Kita kerina pe tetap idilona jadi anak-anakna guna tetap maba kinulin kegeluhan gerejana. Ia kap Tuhan ta, kita mabangsa si kelengina. Mari kita tetap dengkahkan pendilona. Si puji dage Tuhan, si tetap memplimbarui gerejana, alu ngendekan kitab dendenta sada siwah 6 ibenakan ayat 2 4. Ibabai song leader. Berita karena dosa manusia, dibata tetap ndilo kita anak-anakna memplimbarui kegeluhan gerejana. Adisi tulihkan kubas peralanan geluhta, kuga daging kita ngayukan pendilo dibata enda, kugange ketutusan ta ibas makaikan dirinta guna kinulin gerejana. Marilah kita bangkat kubas paksa tenang ibenakan. Paksa tenang godong. Marilah si pindo pengalami dosa idur di batanari alu ngandaikan kitam dendenta telur 62 eda kari sulihi telu kali ibabai song lider.
halus bancina sepetelukan. Berita pengalami dosa. Selaku persuruhan Tuhan, aku nahkan katana membantah. Sehingga aku kan dosa-dosa anta lebih-lebih Tuhan, nina Tuhan. Kita anggor kubang-kubang ibahan dosa, tapi pridina kita maka bersih bagi salju. Amin nagia argitikan dosa anta. Kita ngombiring bagi tengguang, mulihi kita jadi bentar bagi kapas. Ada tersurat ibas kitab Yesaya ayat sadai bes 10. Malam matita perbahanan dosa tanggo ialami Tuhan. Makasih puji Tuhan alungan dekan kitab dendenta 350 aloh telu kali ibabai song leader. Makasih sama Pak Sana kita ngoge kata dibata si pemenang. Makapkan dibuat ibas kitab Heber. Ibenakan Heber 10 ibenakan ayat 10 siwah suh 25. Yenda iwikan kami datas nari kari radu ras kita dengkah kenca. Dari kitab cetakan Alkitab ta halaman 400 waluh Heber
10, digunakan ayat 10 siwah, surah 25, kata dibata bagenda nina. Sidaharilah dibata, dage arkitekan kematian Yesus, oh senina-senina, go bebas kita bengket kubas ingan si badiana kala. Go italangi Yesus membanta sadadalan simbaru, sadadalan singgeluh arah kire-kire maka emakap kulana. Lit imam simbelinna ema si jadi kepala ibas rumah dibata. Dage sirembakkanlah dirinta kudibata alu tutus ate dengan kinitekan si tetap alu pusuh perhatian si bersih ibas pengejapan arsalah nari bagepe alu kula singgo ibersihkan alu lau meciho siderilah ia tetaplah si gelem pengarapan singgo ia siakui sabab tu kita maka isahkan di batanga padanna. Marilah kita si sampat-sampatan gelah keke ukurta gunanahkan kelang ate rasdalankan si mahuli. Ola kita laruh ku perpulungan bagi sinibahan piga-piga seninanta. Tapi dahilah asa si enggo si idah ibenakanlah kita sabab sitah maka wari Tuhan ema wari kerehan ma kata dibata si bereda. Ketuahan kalak si megikan kata dibata dengan si make kenca ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto karena kata dibata, ertoto kita. Isahkan kami pujian ras pengatakan bujur kami man bandu o Tuhan. Ibas lia satindu singarak-ngarak kegeluhan kami. Enggo itemanindu kami ibas mentasi berngisi gelap. Medak mejuah-juah ibas pagi-pagi wari endah. Banci kape kami bengket kubas rumah pertoton endah. Gunanehken pujian ras pengatakan bujur kami kukam. Enggo kami sikap gunandengkehken katandu. Ngeranalah kam erkelangken kemahandu. Gelah tangkas ituri kena surah-surandu Tuhan erpalaskan katandu wari indah semaka katandu sini aloken kami banci maba perubahan di tengah-tengah kegeluhan kami terkhusus ibas kini tegen kami berikan kepentaran man kemahandu pakaikan babahna erbelas guna nurikan kebenaran katandu. Ngeranakam Tuhan kami sikap megi kenca. Ibas Yesus kami ertoto man bandu. Amin.
Mejuah-juah selamat wari minggu man banta kerina. Bapa nande turang senina ibas gelar Yesus Kristus. Kata di bata si jadi bahan khotbah ta. Ibas minggu reformasi endah. Erpalaskan padan sindekah Jeremia bindu pitu ayat sada seh pitu. Jeremia bindu pitu ayat sada seh pitu bagenda katana. Jeremia erkhotbah ibas rumah pertoton. Tuhan nuruh aku ku pintu gerbang rumah pertoton. Arah ema bangsa Juda bengket ersembah. Ikatakan man bangku maka tedis aku ije meritakan man bangsa kai si ikatakan Tuhan si mada kuasa di bata Israel man bana nina. Ubahlah lagu langkah ras perbahanendu. Maka ku pediat kam terus ringan ijenda. Olanai itekindu ranan penipu singata kencang. Terkelin kap kita. Enda kap rumah pertoton Tuhan. Enda kap rumah pertoton. Enda kap rumah pertoton Tuhan. Ubahlah lagu langkahandu. Olanai perusur-usur perbahanendu. Bahanlah si bujur sapih-sapih kam. Olanai idah kendu kala asing. Anak-anak melumang ras diberu balu-balu. Olanai iambur kendu darah kala sila ersalah ibas negeri enda. Olanai kam nembah mandi bata di bata si deban si erbahanca kam ceda. Adi kam robah ku beri kam terus ringan ijenda. Ibas negeri singgo ku berikan jadi si kerajangan nini nindu rasa lalap rasa lalap sejenda me pengogenta. Bapa nande turang senina ibas gelar Yesus Kristus. Ibas sada paksa jadi meperubatan ibas sada keluarga. Ema i tengah-tengah jabu bapa minta. Sentabin tahlit kari gelarta penggelarenta si Terjadi perubatan i tengah-tengah jabu bapa minta. Kai si jadi pemicu terjadina perubatan i tengah-tengah jabu ema erkitikan dehara ngelakukan hal-hal sila bagi ni arapkan perbulanganna nandangi ia. Misalna dikin sura-sura perbulanganna seh ia rumah sikap krina pangan rasi debanna tapi kepekan labo si jadi dan malah ida petina deharana sibuk dengan urusan sendiri. Bagaimana arkitekenlah bagi ukurna perbahanan deharana andai segat dengan merawakal ate perbulanganna manande minta endah. Jana bagai kape sebalikna. Surah-surah dehara nandangi perbulanganna. Gelah min perbulanganku enda. Memperobahi lagu langkahna. Lanai melawan ku rumah. Ngaturkan kesehatanna. Dengan perdiatikan keluarga rasa isi jabu. Tapi kepekenlah isi jadi. Dia menuntut ada perubahan ibas perbulanganna, tapi
lae si terjadi. Semaka turah rawa ate si menyebabkan terjadi perubatan belin di tengah-tengah jabue. Latih kap narubat biasini ia dua nalanai si perkuanan. Gedang-gedang wari lanai si perkuanan, gedang-gedang wari uga atena bagai ibahanna pekepar ia. Maka bingung me anak-anak, kaingin dia si arus ibahan kami. Gelah bapa rasnande, banci mulihi, resada dengan meriah. Adirikutkan situasi indah. Uga gelah banci keluarga mulihkan ersada dengan meriah. Si harus ilakukan melabu menyalahkan sepihak dengan membenarkan pihak si deban. Sebab dikune ibas kesalahan si jadi ibas jabu bapa minta endandai. Kita mendengarkan dan membenarkan atau membela atau menyalahkan sepihak labo perdamaian si jadi. Tapi mungkin perubatan si terbelinan banci jadi dan bisa memicu kubas keputusan yang fatal perceraian di tengah-tengah jabu. Maka kaisi harus ilakukan keluarga enda. Keluarga enda banci si periahan adi peke parenggit i koreksi ras ngobah laku langkahna bagepe perbahananna. Git mengakui kesalahanna dan tidak menuntut kesalahan orang lain, tapi saling menerima ras ngubah lagu langkahna masing-masing. Sebab alunggit ngakui kesalahan, ras ngubah sikap, ras lagu langkah, jadikan kegeluhan banci erdame si periahan mulihi. Tetap tading ibas sada rumah. Bapa nande turang senina ibas gelar Yesus Kristus. Erpalaskan ilustrasi enda. Kata di bata peningetkan maka litmin perubahan ibas bangsana. Di bata nuruh Jeremia ku pintu gerbang rumah pertutun. Meritakan man bangsa Juda gelah ngobah lagu langkah ras perbahanan. Banci jadi rukur dengan nungkun kita. Adi bangsa ema bangsa pilihan Tuhan. Engkai maka harus ipeseh berita manbana guna ngubah lagu langkah ras perbahanan. Ternyata kegeluhan bangsa Juda hidup dalam dua sisi sila terpesirang. Sada sisi bangsa Juda bangsa si tutus ersembah man Tuhan. Tep-tep waris sabat reh ku rumah pertoton maba persembahan korban bakaran korban pengalami dosa krina idalan kena alu tutus. Adi banci ikatakan kala adalah bagian dari orang-orang saleh. Tapi iba sisi deban kesalehanna ketutusna atena hanya terjeng ibas rumah pertutun. Darat iba
ibas rumah pertoton nari i tengah-tengah kegeluhan nasi tep-tep wari kepeken bangsa indah kama singa lakukan tindakan-tindakan kekerasan ketidakadilan i tengah-tengah kegeluhan. Lah ia peduli nandangi sekelewetna. Ideh kena kalak asing. Ideh kena kalak pertandak. Anak melumang diberu balu-balu. Terjadi pertumpahan darah nandangi kalak sila ersalah. Dengan nembah man berhala. Indah mesisi kegeluhan bangsa Juda. Lain hari ini, lain baswari si pepagi. Maka arkitikan kaisi ilakukan bangsa indah medibata nuru Jeremia. Tau lawas kamku pintu gerbang, ija galak Juda bengket arahai guna ersembah. Ku rumah pertoton, beritakan manbana, maka ubahlah lagu langkah ras perbahanendu. Maka ku pediat kam terus ringan ijenda. Bagaimana dibata? Empersingeti karena dosa-dosa si ilakukan bangsa Ituntut ada perubahan di tengah-tengah bangsa Ituntut sikap perubahan sikap gelah ngena ate Tuhan. Subuk pertoton persembahan bagi pepujin si penangke bangsa Langena ate Tuhan nandangi sikap keagamaan si bermoral ganda. Ibas rumah pertoton lalit pandangena. Ibas kumpulan-kumpulan orang-orang Kristen lalit pandangena. Ia kasih melumbarna, ia kasih majingkatna, ia kasih tetap banci nehken perhatian ras penampat. Tapi di sisi yang lain, ia masih jahatna ibas perbahanan. Langena ati Tuhan orang bermoral dua. Langena ati Tuhan dua sisi kegeluhan bagi bangsa Juda endandai. Adi banci ikatakan. Ia masih tutusna. Tapi idarat ia kama pelaku-pelaku kejahatan. Wari minggu ku gereja. Senin Sabtu ngelakukan dosa. Pernah ibagi kami Nina Lit Singerana Senin Sabtu bandosa hari Minggu mindo pengalami Nina kita gialang me bagi tapi kalau anda lit bagi langena ati Tuhan si bagenda rupa artinya kita dituntut ibas paksa endah bahwa tidak ada jarak kehidupan perbahanan kita antara rumah pertoton dengan ijapape kita tadi. Olah kari berjarak 500 meter nguka lain sikap talanai orang saleh. Bagaimana kira-kira erpalaskan ogenta enda. Jenda kita si alim name bagaimana. Tapi darat kita kasih ganasna. Olamin bagi sama di depan, sama di belakanglah kita. Gelah tuh arasi kai sini lakukan kita melalit si terbuni, tapi si lakukan perbahanan
si mahuli encidahkan lagu langkah si mahuli. Maka teguran Jeremia man bangsa Juda enda pisah kange man banta ibas paksa enda. Maka kita pe ibas kegeluhan ta dalam ibadah dalam penyembahan man Tuhan. Labo bangunan gereja, labo ritual upacara entah tatanan ibadah si penting. Tapi yang penting kegeluhan singena Athena alundalankan kebenaran keadilan bagepe nehken kekelengan. Adi ibas invokasiota ikatakan meriah ukur kalak bujur adi keadilan idalankan. Tapi kalak jahat rendele ati. Kita memeriahnya ukur tak adi keadilan idalankan di tengah-tengah kegeluhan nenda. Laki dah kerina meriah ukur rundu. Entah ndele atendu it bahan keadilan di tengah-tengah kegeluhan tak. Keadilan dengan ya larayo ayo me bege seri perbahanan, seri pengalon, seri tindakan nandangi tep-tep kala. Pange kita maun-maun. Tapi bagaimana ituntut di tengah-tengah kegeluhan ta? Kalak bujur ngena Athena keadilan idalankan. Tapi kalak jahat ndele Athena adi keadilan idalankan ibas kegeluhan enda. Kalak pentar ngena Athena ipandang. Ngena Athena adi icidahkan kesalahanna. Tapi kalak lenge nembeh Athena. Apa kita ngit ipandang? Lah kita ngit ipandang? Tapi langkan du tandu. Artina bagaimana kepentaran ngerana man banta. Maka kalak pentar adi ikritik la bencit. Kalak pentar adi ipandang meriah ukurna. Kalak pentar adi ikatakan kesalahanna. Labu nembeh Athena singata kencandai. Tapi meriah ukurna sebab secara positif ia rukur mediati kap ia man bangkuari. Itu henakap kai siku lakukan. Maka dipandang kalak kita ulah nembeh Athena. Sebab keleng Athena kita mediate perhatikan na kita. Lang adilah kami perhatikan labu terja kekurangan kelebihan ta. Jadi bagaimana ibas paksa enda minggu reformasi. Suatu perubahan yang terjadi secara drastis. Ija tujuanna untuk perbaikan. Maka perlu ngei reformasi kegeluhan ta enda. Pemahaman ta ibas ndalankan penembahan ta mandi bata. Senin, Sabtu dan Minggu itu tidak berbeda. Senin seminggu kita tetap sama. Perbahanan ta subuk i gereja i rumah bagepe i darat. Sebab alu bagema Tuhan mereken ingan man banta, janah Tuhan ringan i tengah-tengah kegeluhan ta. Maka ibas paksa enda, Bapa nande turang senina ibas gelar Tuhan.
Erpalaskan kata di bata indah. Tentuna ibabai kape kita. Maka kimawon ibas kegeluhan indah. Balinge kita ras bangsa Juda. Kimawon labu terpertahankan kita. Identitas ta. Si erbahanca kita langgeluh. Ibas ketetapan ukur. Ndalanken singena ate di bata. Tuhan perkuah. Itehna krina silit ibas pusuhta. Krina perbahanan ta itehna. Janah iti maina kita guna ngubah lagu langkah ta. Maka mari sidahi ia. Siakuken krina perbahanan ta sila mehuli. Dengan ngaku kita ngit jera ras ngubah lagu langkah ta sisehken arah denden ta nomor 76 si endeken kari ayat 2 telu ras 5. kami, oh Tuhan. Di tengah-tengah kegeluhan si idalani kami,
rusur kami ngelakukan dosa. Ilakukan kami perbahanan silangan na atendu. Engkau terbuang wari-wari si iberi kenduman kami. Ngaku kami pe o Tuhan. Amin kia kami Kristen. Tapi kimauan perbahanan kami. Ndau sirang iba sura-sura dunari. Maka yakukan kami kerina kesalahan, dosa, perbahanan silangan na atendu. Singgo ilakukan kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Dengan ngaku pe kami ibas paksa enda. Makanggit kami jerah. Iperobahi kami lagu langkah kami o Tuhan. Idalankan kami kebujuran, keadilan, bagebe kekelengan di tengah-tengah kegeluhan kami. Lai rampas kami hak kalak si deban. Lai idahkan kami kalak si musil. Pertandang anak melumang ras diberu balu-balu. Dengan lai salahkan kami kalak sila arsalah. Tapi idalankan kami kebujuran. Idalankan kami keadilan. Erkeleng ate kami nandangi teman kami manusia. Sebab alu bagi mekam ringan di tengah-tengah kami. I bagi kendu pertoton kami. Ia lo kendu pucin si i penangkih kami ibas rumah pertotondo. Sampati kami o Tuhan. Teguh kami. Gelahlah kami nilah ibas dalan dunari. Ngit kami Tuhan, ngubah lagu langkah sila mehuli, perbahanan sila ngena atindu, jadi perbahanan si ngena ate Tuhan, ngena ate manusia. Katandu Tuhan, jadi gegaman kami, guna mereformasi diri kami. Pengangkan kami karena penembahan si payo si ngena atendu. Enda kami Tuhan, raduras pengakun kami, alu kendu sebab isehkan kami, ibas Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Siakuken kini tekenta alu tangkas ras tegas. Aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinapalangin ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nas tunggal Tuhan ta si jadi ara kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari si so kliamen tergelar si Maria singenanami kini serang sana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken gokeke bas matenari, nangki ku surga, perkunulda arah kemon di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehme ia pagi, keranakan seluruh rasuama. Aku keluman sesat sebadia, janari sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, mengalami dosa, kini pulang, kegeluhan sudah semalam. Amin.
Sini. Bengket kita kubas lakon peridin sibadia, man anak-anak ras kalak melin. Perban enggo tetap atendu o senina ras turang mindo peridin sibadia. Ipersingeti lebeman bandu kata Tuhan Yesus Kristus nina. Enggo ibreken man bangku kerina kuasa isurga ras idoni. Laweslah ku kerina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku. Peridikan ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesah sibadia. Janah tole ikatakan Tuhan, ise sitek dengan ipridikan terkelin kap pagi, tapi ise silatek ia pagi iukum. Arah kata si tersenandai idahkam, maka pridin tanda sini tetapkan Tuhan Yesus Kristus jine, ope denga ia nangkih ku surga. Tanda pridin ngatakan man banta si pemenang, maka kita ras anak tatubu ibas dosa, iteru pernembah ras kemenekan di bata, maka arkiteken si kita lah banciatan ibas kerajaan di bata, pala kita tubuh pedua kaliken. Sabab tentu enggo ia tehendu maka asum kita ipridiken, kita ipersada ras Kristus Yesus. Artina pridin persadakan kita ras kematenna. Ibas kita ipridiken enggokap kita mati dengan ikuburkan ras Kristus. Gelah bagi Kristus ipekeke ibas si matenari ibas kemuliaan Bapa, bagi mepeki tanggeluh ibas kegeluhan simbaru. Si peduakan, peridin tanda perkuah ate di bata man kita si perdosa karena pengalami dosa. Penang tangan idur kematen dengan idur si iblis nari, gelah kita datang kegeluhan si rasa lalap ibas kemuliaan di bata. Nailit piga-piga kala ibas kam si bage. Tapi kenduari kam enggo bersihkan ibas dosa-dosa dunari. Kam enggo iserapkan jadi si kerajangan di bata. Kam enggo iperembakkan ras di bata arah gelar Tuhan Yesus Kristus dengan arah kesah di batanta. Si petelukan. Peridin tanda bengket kubas perpulungan kalak Kristen. Bagai mepe kita krina. Subuk kalak Yahudi bagi pekalak Junani, subuk budak bagi pekalak si bebas. Enggo ipridikan alu kesah si sada kubas sada kula. Ibahan di bata maka krina kita enggo minum kesah si sada Man bandu orang tua, si maba anak endu kubas lakon enda. Aminna anak endu si kiti enda langa dengar ngerti krina si tersinget karena peridin. Aruska ia kap maka ia ipridikan, sabab te ngekita, langa gialit ukur naras pengangkanna, manbana pe esah padan di bata, si mula-mulana ipadan kenaman si Abraham nina. Aku tetap ngingat padanku man bandu rasman krina kesusurendu ersundut-sundut, jana perpadanan tetap rasa lalap. Aku jadi di batandu, ras jadi di bata sinur surndu. Sabab engko ipadankan di bata man bandu ras anak-anak du. Bagi peman krina kalak sindau ibas di bata nari. Krina kalak si idilo Tuhan di batantaku ia. Dungna teridah peku ga Tuhan Yesus erkeleng ate man anak-anak. Lit me piga-piga kalak maba anak-anak man Yesus. Ate nagelah anak-anak ipasu-pasu Yesus. Tapi merawa ajar-ajar raman kala endai. Sanga idah Yesus
Merawa ia man ajar-ajar nanina, pelepas anak-anak rendahi aku. Olah ambati ia, sabab kalak si bage ngekap empuna kini rajaan di bata. Ingatlah katangku endah, ise silanggit ngaluhkan kini rajaan di bata bagi sekala anak-anak, kalak si bage labo pagi bengket kubas kini rajaan di bata Jenari ida kepna anak-anak sekalak-sekalak, itama kena tanna kubabona, janah ipasupasuna. Sabab ate tangan naruhkan anak taku iya. Ate tapendahkan tanda peridiman bana karena padan di bata, karena pengalami dosa, tanda karena ia atan ibas perpulungan kalak Kristen. Tapi man bandu orang tua, isingetkan lebih, maka kam rutang ngepkep anak ndu kubas pengajaran agama sini aturkan gereja, gelah kenca enggo seumurna, jana ibas iyang geluh kini teken, ia ngaku kenca i tengah-tengah perpulungan. Gelah bekas pengakun najine, denggo ia isahkan jadi ngawan ibas perpulungan endah. Dage enggo ibegi kam kata enda karena peridin, maka kusungkun kam ilebe-lebe di bata jana i tengah-tengah perpulungan enda, sada, te ngekam man di bata si sada, bapa janaman anakna Yesus Kristus, janaman kesah si badia, dua, te ngekam, maka aminna arkiteken dosandu, kam ras anak andu, pe enggo iteru pernembaras kemenekan di bata, tapi arkiteken kini tekenduman Tuhan Yesus, kerikal ia lemi di bata dosandu. Telu, atendu megikan janah ngikutkan kata di bata, si sehman bandu arah pustaka si badia. Empat, erpadan kam alu penampat di bata, maka asa gege pemetah ras buat tendulit, nanggung tanggungan du ibas perpulungan enda, sabab ibas GBKP enda kita ngawan, gelak erbelangna ras reulina kerajaan di bata, dengan terpuji gelar di bata. Lima, erpadan kam orang tua, sinaruhkan anak ndu kubas peridin enda, alu penampat di bata, ngepkepsa, ngikutkan kata di bata, janah adilit ukurna, ngiyahkan ras naruhkan ia kubas pengajaran karena berita si meriah, gelah sanganguda denga ia, itandaina Tuhan Yesus Kristus, adi tuhu bagi atendu, nindulah tuhu bagi atiku. Dage osenina turang ibas Tuhan Yesus Kristus, adi tuhu atendu si tersinget man bandu arah kata di bata, aku kenlah kini tekendu i tengah-tengah perpulungan enda, nindulah.
ampu dagi kami. O Andre keliat kupridikan kam kubas gelar Bapa kubas gelar anak ras kubas gelar kesah si badia amin. Omia pepalemsa beruginting, kuperidikan kam, kubas gelar Bapa kubas gelar anak ras kubas gelar kesah si badia amin. Mari rende kita ibas kitab Dendenta nomor 184. Genduari semepaksana kita ngatakan bujur man Tuhan arah persembahan ta. Kata dibatasi jadi palas ibas kita neken persembahan ta ibuat ibas Roma 10:2 ayat 1a. O senina-seninangku ngingat perkuah ate Tuhan simbelin si iseh kenaman banta. Kupindo man bandu, endeskenlah kulandu man Tuhan saja. Selaku persembahan singgeluh rekutken singena atena. Tupung sisehken persembahan ta rende kita kitab Dendenta 302. Di atas
Ertoto kita karena persembahan ta. Ngingat perkuah atendu si tetap isakan kam ku tengah-tengah kegeluhan kami o Tuhan. Emesi mabai pusuh kami ersembah. Ngatakan bujur man bandu. Jana isakan alungulihkan sada bagin singguleben ialukan kami. Alukan dengan pasu-pasundu persembahan enda o Bapa. Janah pasu-pasu pe kegeluhan kami. Gelah kegeluhan kami enda pe. Banci katole ipersembahkan kami. Jadi persembahan singeluh singena atendu. Ertoto kami ibas paksa enda. Nandangi kerina dahin gerejandu. Singgo banci ilakukan i tengah-tengah runggun raya enda. Pasu-pasu kerina dahin singgo banci idalankan. Janah berikan tole pasu-pasundu man kami kerina. Nandangi dahin gerejandu pe. Singgo ia turkan guna kami minggu enda. Gelah alu pemasu-masundu pe o Bapa. Tetap kami ngasup ersada, ngasup muat bagin. Semaka arah persadaan kami epe, nambahi pengangkan bagepe pemeteh kami karena surah-surandu o Bapa. Ertotope kami ibas paksa enda. Nandangi kerina anak-anakndu, perpulungan dupe o Tuhan. I tengah-tengah runggun raya enda. Pasu-pasundu o Bapa, kerina perpulungandu, ibas kerina kecibal kegeluhanna, ibas erbagai-bagai situasi si idalanina, Tuhanlah tetap rasa, Tuhan tetap jadi penampat di tengah-tengah kegeluhan kerina anak-anakdu. Jana Tuhan pe tetap memperdiatikan, dengan mereken kecukupan di tengah-tengah kegeluhanna. Semaka malam Athena o Bapa, ibas ndalani kegeluhanna, i tengah-tengah doni sidem perbeben enda, erpalaskan kini ersadan naraskam. Ertoto kami ibas paksa enda Bapa, nandangi kerina anak-anakdu, si genduari enda lid ibas kurang kesehatanna, enda pe tetap indeskan kami kukam o Bapa, maka kam Tuhan tetap sinampatisa, Tuhan simpekena kenasa, dengan Tuhan si mereken gege, semangat man anak-anak du singananami pinakit, gelah arah kini genggengena, arah pengarapenna nandangi kam, tek ia Bapa, maka penampat Tuhan manbana, labo pernah terlambat. Terusus ertoto kami, nandangi anak kekelengan kami, Bremi Ketaren, ibas paksa enda Bapa ia sangana opname i rumah sakit. Sienda pe Tuhan tetap indeskan kami kegeluhan anak kami Bremi kukam. Maka Tuhan si masu-masusa arah tantan dokter si ipakendu guna ngerawat sa. Bagi pe tambar sini panna. Radukan keluarga singap kep dengan jagaisa. Tuhanlah tetap si masu-masu. Erdahin kam Tuhan. Ibas kerina proses perdalanan guna penyembuhan anak kami enda. Gelah alusie pe Bapa, lampas erleka pinakit ibas kulana nari, dengan banci pe sehat ia, mulih ku rumah alu mejua-jua. Bagi penandangi kerina perpulungandu, sila ibelaskan gelar nasilit ibas kurang kesehatan nape, enda Tuhan tetap rasa. Tuhan si masu-masusa, dengan Tuhan singap kep dengan perdiatekan sa, cukupi kerena keperluna o Bapa. Malam Athena, amin giakote daging kulana. Ertotope kami ibas paksa enda, nandangi keluarga Bapa Rehulina sembiring milala, ibas kecedaan ate, ibas orang tua kekelengan kami enda enggo ngadap man Tuhan. Enda pe tetap mindo kami gegeh ibas kam nari, radukan pengapul ku tengah-tengah kegeluhan anak-anak ras kempu kerina. Tuhan si masu-masu kerina keluarga sini tadingkan,
Tuhan si mereken gegas simbaru, radu raskini ersadan, dengan penggejapan, amin Bapa rasnande lanai rasa, tapi Tuhan me simpe kena-kena kesusuran orang tua kami enda. Bagi PR toto kami ibas paksa enda, nandangi kerina anak-anak ndu, singgejapkan pemasu-masundu, radukan keleng ati ndu rikut pengarak-ngarak ndu, subuk ibas kegeluhan jabu, bagi pe ibas pendahin, ibas paksa enda o Bapa erkelangkan gereja ndu, ngatakan bujur iaman bandu, kekelengan kami keluarga Bapa Geri Pelawi, igejap kena Tuhan enggo erdahin i tengah-tengah jabu enda, terkhusus ibas perdalanan perkuliahan, anak i tengah-tengah jabu si tergelar adirai Pelawi, enggo kaban cindungi perkuliahan na. Mereken kriahan ukuras kesangapan nandangi orang tua kami, tanda pengatakan bujur naman bandu Tuhan, iseh kena erkelangkan gereja ndu, pasu-pasu tetap orang tua kami indah, pasu-pasu kami ia ibas pengarapena, nandangi anak kami agi kekelangan kami indah, ibas dungna perkuliahan nape, bancika Tuhan ngaturkan pendahin, sueras pemeteh silid ibas ia. Bagi PR toto kami ibas paksa enda Bapa, nandangi kekelangan kami keluarga diaken Bapa IJ Tarigan, igejap kena Bapa kesehatan Nora enggo banci lebih membaik, igejap kena enda krina arkitekan Tuhan, maka tetap pasu-pasu kam keluarga kemahandu, tetap berikan kam semangat nandangi Nora kami, gela ibas semangat silid ibas ia epe, nambahi kesehatan gege ibas ia, semaka banci radu raska kami, dahi kendah Hindu i tengah-tengah gereja ndu o Tuhan. Pasu-pasu tole terus ibas pemulihana, gelah tuhu-tuhu alusi epe Bapa, malam Athena ibas kini tekena kukam. Bagi PR toto kami ibas paksa enda, nandangi anak kekelengan kami, anak ndu singuda permata, Selvia Melinda berubangun, igejap kena Bapa, maka Tuhan tetap rasa, Tuhan si masu-masu ia, alu mereken kesehatan kejua-juahan, radukan pendahin si ilako kenape, igejap kena Tuhan si masu-masusa. Kegeluhan anak ndu singuda enda Bapa, tetap indeskan kami kukam, maka Tuhan tetap sinampati ia, jana Tuhan tetap simperdiatekan, dengan cukupkan kerina keperluna. Malam Athena ibas kini ersadan naraskam, malam Athena ibas keremba kena raskam o Bapa. Ertotope kami ibas paksa enda, nandangi rencana pemasu-masun anak kekelengendu, kekelengan kami o Tuhan, Ganesa sembiring tekang, ras anggreni berusinu haji, si ilakukan ibas tanggal 7 Oktober, senda pe Bapa indeskan kami kukam, maka erdahin kam i tengah-tengah anak duduana, raduras orang tua pekepar pe ipasu-pasu kam, gelah krina persikapan-persikapan, gunawari pemasu-masun ras kerja adat enda pe, tetap banci idalankan, terpuji kam Tuhan arah kerja si ilakukan keluarga sembiring tekang mergana enda. Ertoto kami ibas paksa enda pe o Bapa, nandangi anak kekelengendu, singgo ngalokan pemasu-masun perjabun, Lorencia Bruginting ras Andre Stepanus sinukaban, kegeluhan jabu simbaru enda pe tetap indeskan kami man bandu, Tuhanlah tetap jadi penampat, singajar-ngajari keluarga baru enda, ibas mengayuhkan bahtera rumah tanggana. Janah kam Tuhan si masu-masu kini tekena, gelah tetap banci jadi usihan ijapa pe ia ringan. Bagi pe ertoto kami ibas paksa enda, nandangi kegeluhan kami neruskan wari enda pe tetap indeskan kami kukam. Krina serayandu, pandita, pertua diaken, emeritus, bagi pe orang tua kami singgo seitun, enda pe Tuhan tetap si masu-masu kami krina, rikut krina singgo muat bagin ibas kebaktin enda pe Tuhan masu-masusa.
Jadilah kaisi ilakukan kami wari enda, jadi kemuliaan man gelar Tuhan saja. Enda mepengarapan ras toto kami o Bapa. Persembahan kami enda alo kendu, sebab reh kami ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pengkat kita kubas liturgi dialogen ibas pengepkepan khusus. Okam si kekelengan ni di bata, sendah ia loken mekam mulihi kubas perpulungan Yesus Kristus. Meriah ukur di bata ngidah kalak singgo meteh dosana. Ikatakan naman bana, langena ateku karena kematen kalak si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah geluh. Tandana maka tetap padandu mulihku perpulungan Tuhan Yesus. Dengan erpadan kam maka lanai atendu nadingken gerejana. Aku kenlah kini tekendu i tengah-tengah perpulungan enda nindu dage. Maka genduari kusungkun kam ilebe-lebe di bata dengan i tengah-tengah perpulungan enda. Sada. Ngaku ngekam maka enggo kam erdosa man di bata. Dengan ersalah man perpulungan enda. Janah jera atindu dengan erpadan emperobahi lagu langkahdu. Dua. Erpadan kam maka tetap atindu mulih ku perpulungan Tuhan Yesus Kristus. Jana genduari naring geluhken geluhndu alu lagu langkah si mahuli bagi si sentudu ras pedah dengan kata di bata si tersurat ibas pustaka si badia si Edis Ginting Alimah beru sembiring ras Berta beru sembiring adi tuhu bage atendu nindulah tuhu bage ateku. Dage erpenalemkan gegah Tuhan Yesus Kristus sini berikan man gereja nae. Ia loken mekam sendah ibas gereja ni Kristus. Maka ia tanken kam ibas kerembakan ras Tuhan Yesus. Ibas lakon persadan si badia. Dengan ngaloken pemasu-masun ras perkuah ate di bata. Tetapkanlah ukur duman bana kidekah geluhndu.
Sikaplah kam genduari nari ngelawan akal si iblis, ras praten daging dengan sura-sura doni enda, gelah olah kam talu iban percuban. Tetapkanlah ukurndu erkeleng ateman Tuhan Yesus, jana peingat-ingat kata nasibadia gelah atan kam pagin ku kegeluhan sirasa lalap. Amin. Si Edis Ginting, ia loken kam mulihi jadi anggota ibas perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar Bapa ibas gelar Anak ras ibas gelar Kesah Sibadia Amin. Si Alimah beru sembiring, ia loken kam mulihi jadi anggota ibas perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar Bapa ibas gelar Anak ras ibas gelar Kesah Sibadia Amin. Si Berta beru sembiring, ia loken kam mulihi jadi anggota ibas perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, ibas gelar Bapa ibas gelar Anak ras ibas gelar Kesah Sibadia Amin. Mari rende kita ibas kitab dendenta nomor 300 siwah puluh sada, sindekan kari sada seh telu.
Enggoreh mulihkan ku tengah-tengah gereja ndu. Ku tengah-tengah persadan ibas Tuhan Yesus Kristus. Enggo erpadan kerina anak-anak ndu Tuhan. Tuhu bage ate kunina. Ibas iandalanken. Pendilondu selaku perpulungandu i tengah-tengah kegeluhana. Maka tetap pasu-pasu sampati dengan ajar-ajari kam kerina anak-anak du. Ibas ngelagukan langkahna, ibas encidahkan perbahanan si mehuli, semaka arah kai sini lakukanna. Jadi saksi i tengah-tengah kegeluhanna, maka ia tetap ngeluh. Ibas persadan erpalaskan keleng ate Tuhan. Pasu-pasu kam kerina anak-anak du. Jabu, seisi jabuna, raduras usaha pendahinna. Rikutkan surah-surana ku lebe wari endah. Maka Tuhan tetap erdahin. Guna jadi penampat, ibas ngaturkan kerina kegeluhan anak-anak du endah Tuhan. Malam meriahlah ukurna. Ibas yang ngakuken kini tekena nandangi kam. Malam meriahlah ukurna. Ibas yang geluhkan kegeluhanna. Ibas terang katandu. Iandeskan kami kerina kegeluhan anak du endah. Ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Meriah ukur Tuhan dengan meriah ukur tapi erkitekan senina turang ta endah. Nggoyaloken mulihi tengah-tengah gereja anta. Maka si katakan bujur man Tuhan alunahkan persembahan ku lebe endah. Ibas kita nahkan persembahan tarende kita kitab denden 445. Oke, kaca kan.
banci naras kita tedis. Sisakan perpadanan mandi batang. Turang rasenina nggosi idah maka Tuhan tetap make kita. Jadi temanna guna mabakini ulin ibas kegeluhan gerejanta. Ngit ngekam make kendirindu alu tutus ate. Mabakini ulin ibas gereja Tuhan. Perpadan kami Tuhan, bertutus ate make kendiri kami. Jadi temandu bagun kini ulin ibas gerejandu. Perukurandu bali minras perukuran Kristus Yesus. Alu bagi banci sidat kai sura-sura Tuhan, kai si mehuli, kai si ngena atena, janah kai si sempurna. Perpadan kami, oh Tuhan, laku netapkan ukur kami, ibas dalankan surah-surandu, telah geluh kami erguna man gerejandu. Ibas empeteguhi perpadanan taman Tuhan, rende kita kitab dendenta 380 sada. Kita bagi pertoton Tuhan ninta aluras-ras. O Bapa kami sini surga, gelandui pebadiamin, remin kini rajandu, selamin pratendu basduni enda bagini surga. Bre keman kami nakan cukup basuari senda enda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami baba kambas percubaan, tapi olangi kami dursi ilat nari. Sebab kami si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Tetaplah kam geluh ibas kegeluhan singgo ipelimbarui Tuhan. Maka ulah kam seri ras doni enda. Maka alokenlah pasu-pasu idur Tuhan nari, si tetap empelimbarui geluhndu. Tuhan sumbul kemalaman ate, egelah sincukupi keperlundu gunandalanken si sentudu ras pratenna. Jana Tuhanlah erdahin ibas kam arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakoken singena atena. Man Kristuslah kemuliaan sehrasa lalap. Amin. Amin.
saja nih dua.
labo